Bismillahirrahmanirrahim. Ötkellerdi yoda alıp Allah Teala'nı eslep Perverdigarım ihsan kılyap bizim ihsanlarını Allah dergahida kabul eylesin. Tilak mahsuslarını özü versin. Okuçularımız yemiyorumuz da anlatır. Allahu Ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad. Lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى آخره. Perverdigarım okuvamına bakatmana hatalarını özün getirip tolaklarla katarla kabul ederken Resulullah Perverdigar avala Allah Teala'ya hamdü senalar basın hem de Allah Teala'nın sübülü Resulü Muhammed Aleyhisselam'a gönüllü salavatlar basın. Perverdigarımız Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeten inneke entel vehhab. Allahümme mağfir li vel validi vel ustazi ve cemi'il mu'mine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat. Allah yâ minkum vel emmet. İnneke mücibü devat rabbü derecat menzilun berakat ve kaziyel hacet bi rahmetke ya erhamer. Mana bu şart kitab yaqin qo'lish qoldi. Ham sodda yozilibdi. Peygamberimizga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sizu bizni bor etti. La ilahe illallah. Muhabbetli yar etti. La ilahe illallah. Mo'min qilib yaratgan, Ka'ba tomon qaratgan, shaytonni hazor etgan. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammadur Rasulullah. Hamd sana aytamiz. Ko'rmasak ham o'zini, tinglayak biz Qur'onni, yaratganning so'zini. Kimki taqvo zikrda olsa qalbning ko'zini, ikki dunyoni ravshan aylar uning yuzini. Alloh ulug' mehribon, aziz rahmondir rahim, Xoliq basirus sami, Razzaq vahhab halimdir. Avval oxir zohiru, botin samad hakimdir. Malik quddus salamu, adil qahhar karimdir. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Kim özünü tanısa o Allah'ını tanıydı. Hamma adam özünü tanıp alsa tanıydı. Secdege başını koyup, yığılarda toyup kimliğini unutken günah kılıp aynıydı. Şükür kılın adamlar, naşükürlük yamandır. Tevbe kılgan bendeler, günahlardan amandır. Varacağımız cennet, yakın uzak zamandır. Cennet bağını istesen, ayak hadis Kur'an'dır. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Günahımız geçirgin, ya Allah, ya Allah, ancak olsa götürgün, ya Allah, ya Allah. Dönse ömür ayımız, uzak bulsa daimimiz, cennetlerde götürgün. Ya Allah, ya Allah. Dinlengindir azizler, peygamberden sözleriniz, halis niyet ilerdir, tut hatırlar tuzlarınız. Çünkü Resulullah'ta bir salavat aytadır, Unga uluk Allah'tan, salavat aytadır. Bu dünya, tahtabeydir siz haramat, amel kılıp sünnetke, yana aytın salavat. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. Resulullah siratın, bilebalim azizler, imkanınız bu seyahat kılıp, akılıp alim azizler. Babaların namını aytib ötken özleri, hadisi şerif hikmet, hemme etken sözleri. 21 babasın namlarını yad eteydik, yad etiban ularının ruhlarını şahat eteydik. Yukarıdan keltirsek isimleri bir, bu zatlar pak takvalı, yüzlerinde bolgandır. Adnan baba sönmet, keyin müzerdir. İlyas Mudrike Huzeymen, Kinane ve Nazır'dır. Yine devam ettirsek, Murrekabul Aydır, Galip Şükür Maliku, Kilab Hamde Kusaydır. Abdülmanab Haşim'u, keyin Abdülmuttalib, bayan ettik berçasın, hürmetle dilige alıp. Atasıdır Abdullah, Amine'dir anası, Sayyidimiz Muhammed, iki dünya sefası. Sefer kılıp Abdullah, kaçan yasfib kettiler, kıska eken ku ömrü, dünyanı terk ettiler. Dive kaldı Amine, yaş gelir vaktiden, ayrılıban sırdaşu, yastıkdaşlık vaktinden. Sabır bir de yığladı, derdin aytib Hudaga, hamiledar ediler Muhammed Mustafa'ya. Tugulmayak atadan, cüda buldu Muhammed, ümmetlerge canların, fida bulgan Muhammed. Kimki Resulullah'ta bir salavat aytadır, gavluq Allah'tan salavat qaytadır. Bu dünya toplaytırsız salavat, amel kılıp sünnetke, yana aytin salavat. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyh. 171.